Indian Red Cross Society IRCS Bishnupur District Branch की Volunteersingbu First Aid की Knowledge खंगंदुना MIYOIBA खुनागी थवाई कनबा अमदी मतेंग पांगबा ngamnaba की पांदमदा Volunteers in Action First Aid in Every Hand HAIBA टीमदा NONGMAGI Basic First Aid Training Program अमा DC Bishnupur की Office Complex टा LEIBA IRCS Bishnupur District Branch की Office टा Society Branch असिना SHINDUNA ngasi PANGTHOKKHRE थोरमदुदा Society असे की Chairperson मैनाम Maishnam Ibemhal Devina Thoramapu Oiduna Training Program Adu Haudoki Amadi IRCS Bishnupur District Branch ki Secretary Su OIBA State Level First Aid Trainer Dr. Huidrum Roman Amadi State Level First Aid Trainer Dr. Kundrapam Akena Takpi Tambibagi Thabak Pangthokhi Training Program adu da IRCS Bishnupur District Branch ki volunteer kunna sarukyapaga loinana IRCS Bishnupur District Branch ki President Su OIBA DC Puja Elangbam IAS Amadi Vice President Su OIBA ADM Bishnupur Tourism Open Draw MCS na training asida mai pakna sarukyakiba volunteers sing the certificate of participation piduna puning thogatki